Ka pai, ko tēnei te reihi tua te kaumawha, mō te waka kotahi 205 mita mō ngā kōtiro, kei te ara tuatahi ko Wainui o Mata High School. Manga kōtukutuku College, te kuraka Māori o te ara hau, kei te ara tuatoru. Mission Heights Junior College, Kirikiri High School, John Paul College, kei te ara tua ono. Te kura o Kokohuia, Cambridge High School, te haikura kei te ara tua iwa a Aratua Ngahuru, ko Rotorua Girls High School, Aratua Ngahuru Mātahi, ko Kelston Girls College. Mō etehi o ngā kōtiro rerehua nei, koe nei tā rātou wātuatahi e reihi ana, e whakātu ana i te pakari, i te aumangea, me a rātou pūkenga hoki, ki te reihi me tā rātou kotahi. Koe nei ngā kōtiro i raro iho i te 16, ko te haki mātera e tū ana, tatari tonu ana, arā ko te haki whero tērā. Ka pai ke te haere rātou ki te rārangi matua kia whakarite mō tēnei reihi. Kua whakatū te haki kākāriki. Kia kaha kōtiro mā? Ka rawe. Wai tēnei, Aratua Tukau Mātahi tēnei. I kite ana i te ara Ngahuru Mātahi, ara ko Maia Tukerangi Roma. Ara kei te reina tua Ngahuru, Rotorua Girls High, Trinity Pene. Ki taku nei mōhio, ki taku nei titiro, ko te Aratua Whātera. Ara ko Ariella no Mission Heights Junior College. Tauke e hine. Che, kei mua rawa koe. Me tino pakari ki tēnei momo mahi. Te hoe me tōko tahi, e tino kite ana i tērā i ngā kōtiro nei. Te āhua nei ko te Aratua Ngahuru Mātahi e tata ana ki te Aratua Whā. Ko ai tērā ko Maia Tukerangi Roma. O te Aratua Ngahuru, ko ai tērā, ko Pine, Trinity Pine tērā. Ka pai ki taku nei mōhio ai. I whakaehu aka ko Ariella no te kura o Mission Heights. Tika ana tērā, Junior College. Ēnei tamariki. Te āhua nei tōna canoe he iwa mano tāra. Che.